Istoryanin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinkiyon mo sa DZGB. Pinkiyon mo! You're so hot, teasing me. An paghibi palan, igwa ki benepisyo, ano? Pag-istoryanta daw yan. Taod mga tugang kung may oras kita sa paka-report ni Angel na Mustasa. Ngunyan ko lang na-realize na maray pala na maghibi. Ngunyan ko lang na-analyze na maray pala kita pag naghihibi. Di palang pwede na ang tao, mga tugang dahil naghihibi. Dapat palang kita nagtatagahibi. Nasabutan din. Di ba? Ha? May benepisyo palan kung kita po mga tugang nagtatagahibi. Di ba? Sige daw. Tara mo ta daw mga tugang ang mga benepisyo kan crying. Natata dapat kita nagtatagahibi. Ano ang darakaan sa tuyang lawas? Paghibi na maugma, paghibi na mamundo. Lalo na pag mamundo ka, kinakaipuhan palan mga tugang na kung talagang ihiribi yan. Dapat po kita naghihibi. Talaga ataan na sisabihan ko kamo. Ikaw pala iyan mga tugang kimaray na benepisyo. Ha? Pero bago yan, aramon tamunan mga dagdag na report. Hali po dyan sa lawas kay iba po mga tugang ang Mega Force Patrol live from Legazpi City Convention Center. Aramon tarawang baretang bareta. Ngunyan pangalaw kasabay mga tugang si Angel Mustasa. DCGB, Baretang Bareta. Ulat sa bayan ni Mayor Hisham Ismail. Angel, good afternoon. Yes, maray na pagkahapon, Sir Henry. Maray na pagkahapon sa mga paraan tabay. Tama ka dyan, yan ako ligis sa Laucan na Legazpi City Convention Center kung saan gigibuhon o nakatalaan na gibuhon ining report para sa 100 days na ulat sa bayan ni Alcalde Hisham Ismail. Hindi kaya, Sir Henry, sa Laucan na Legazpi City Convention Center, kumpara duman sa nakasanayan ng ulat sa bayan na dito talagang separadong gigibuhon sa ng ulat. Digdi Sir Henry sa Legazpi City, isinabay ini sa regular na sesyon kang 17 sang duli ang panglungsod sa Legazpi. Kaya Sir Henry, duman sa programa na naong taligdi, inat kasubago nagkaigwanin entrance of color, pinapanginutan ini ka na Philippine National Police ka na Legazpi, asin nagkaigwanin call to order, nagkaigwa pa Sir Henry in approval of agenda, asin enot na nagpalatag kan mga akumplishmento kang 17 sangguni ang panglungsod ng Legazpi, ining tibay sa Mayor Luis Felipe Gutierrez. At sa muna na VP Henry, may itigpi-play lang na audiovisual presentation na bago ang formal na paglatag man ni Alcalde Hisham Ismail sa iyang mga naging akumplishmento kay Bahan man ang mga departamento, mga manibaybang departamento kan syudad kan Legazpi. Presente po ni Sir Henry and manibaybang mga department heads kan LGU Legazpi, of course, mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Legazpi, pati na itong sa mga haralangkaw na opisyal, mga regional directors kan manibaybang mga ahensya kan gobyerno niyaon sa syudad. Tangunan po Sir Henry, nasa pagpapadagos pa itong itig papaplay na audiovisual presentation kan Alcalde sa pangyayat maniya ni Alcalde Hisham Ismail. And after kay ni madangog na VP Henry itong formal man na pagtarama kan Alcalde kan sa iyang naging accomplishmento ngunyan na pagkahapon. Angel? Ayun, medyo manipis. People, one city. In 100 days, we began to move as one. Not for power, but for purpose. Not for promises, but for people. This is only the beginning. The work continues in every barangay, every home, every heart that believes in a bagong Legazpi. Together, we move forward. Together, we lift each other up. Ascenso para sa Gabos, sa Legazpi
Ayon. Ano da yan? Again, Mr. Presiding Officer, kindly recognize the Honorable Mayor Isham B. Ismail. Ladies and gentlemen, our City Mayor, Honorable Mayor Hisham B. Ismail. Thank you. Roll po kita. Good afternoon, everyone. To our former mayor, now Congressman of Ako Bicol Party List, Congressman Alfredo Bido Garbin. Thank you so much, Kong, for all your help for molding me and making me a better leader para sa Ciudad de Legazpi. To our Liga ng Barangay Provincial President, Board Member Cap Milagros Bal, ang pinakamagayon na board member, Attorney Melissa Abadesa Armedilla, to the 17th Sanggunian Panglunsod, led by my partner, Guro kasing guwapo kuman, urali putsa na. To Mr. McDonald, Councilor Alan Ranyola. To Mr. How are you, Legazpi, City Councilor Alex Hao. To our ex-officio member, Liga ng Barangay Vice President, Legazpi City Chapter, Councilor Cap, Attorney Amorex Reñeses. To Councilor Ato Valladolid, City Councilor Attorney Butch Lucila, City Councilor Teacher Charton Lahara, City Councilor Ismael Liit Buban, ang sakuyang tokayo, Ismael siya, ako Ismail, siya Bisaya, ako medyo foreigner, ano? City Councilor J.P. Lee, City Councilor Lawrence Beltran, ex-officio member SK President City Councilor Nicolas Garbin, City Councilor Sunshine Imperial. Nainot ang Sunshine bago sa Ismail, ano? City Councilor Vince Baltasar III. Okay. The city department heads, assistant department heads, division chiefs, my personal staff, and coterminous employees at the city mayor's office. The rank and the file employees, the barangay officials of the 70 barangays, chiefs of offices in the municipal and city levels, provincial and regional directors, the men and women in uniform, our civil society organizations, representatives from the different sectors, various religions groups, our friends from the media, of course, my family, my ex-girlfriend, now my wife, Kiko Ismail, and to my daughter Naya, nasa Kidzuna, to my parents, to my father Jafar, who is in heaven, syempre,
To my mother, Telma Ismail, Mama. To my sisters, Ate Nasrin Garbin, Ate Yasmina Ismail, my brother Hassan, to our extended families, my friends, APG leaders that are present, to my best friend, Alex and Andrew, asin sa Indugabos na sa kuyang namumutan, maray na hapon, Legazpi City. Sarong dakulaon na onra, para sa kuya ang mailihir bilang sa indong alkalde. It is such a rare opportunity given to me to render public service to all of you. I accepted the challenge. Taaram kong yaon ang suporta kan sa kuyang bilog na pamilya asin ang pagtubod kang mayorya sa Saindo na makakaya ko ang liderato kan syudad kan Legazpi. Naklaradong napailing nindo kan nakaaging brotohan kan Mayo 12 kay ning taon asin itinaon nindo ang sa indong bilog na kumpiyansa sa sakuyang kapasidad. Daita malilingawan na ang pagdara kan sa tuyang syudad pasiring sa bagong Legazpi, pinunan kang sa tuyang maigos asin namumutan na kongresista, Congressman Pido Garbin, sa tabang kang Ako Bicol Party List. He passed on the torch of leadership to me, the torch that is based on unity and inclusivity, with sincere and genuine concern, not only for one or two sector, but also encompassing all sectors, especially those who are marginalized and underprivileged, whose wellspring of hope and basic lifeline is public service. Dalion sa nang panahon, makaskason, nagpuon kita kan July 1, asin ngunyan, tulong bulan na ang nakaliis. My first 100 days with all of you, as your local chief executive, narealisar kung nakaipuhan taman pantayan ining paglihis kang panahon kimarikas man na aksyon sa mga pangangaipuhan kang sa tuyang mga constituentes asin kang sa tuyang padabang syudad. With this in mind, allow me to present the key priority initiatives of my administration that holistically define the direction that we have started and shall continue to take as we navigate across the realm of transitional leadership. I offer to you my brand of public service. These are what we have done initially for the past 3 months. And I will also be presenting what is yet to come in the succeeding years to prove to all, and most importantly to ourselves, that we can solidify our ideals and aspiration by persisting as one people and one city in following the path founded on the goals of Bagong Legazpi. Moving on to the onset of my leadership towards promotion of health, supporting growth of human resources, planning and implementing much needed infrastructures development projects inside and outside the City Hall, proactively creating concrete plans to show care and attention for the different sectors of our community. We aim to champion social services, provide livelihood and housing options, nurture the agricultural sector and barangays, stimulate the economic potential of arts, culture, and tourism, formulate strategies for increase in local revenues, as well as support disaster and environmental management. All of these encompass our ways of advocating a new brand of inclusivity in our
actions, manifesting acts of kindness and generosity that respond to the basic needs of everyone, addressing issues on everyday necessities that will improve the living conditions of our constituency. At this juncture, with a combined sense of pride and high regard for accountability, I report to you our first 100 days inian panahon na markado kan sa tuyang madalian na aksyon asin mga espersos niyato para mapanuan ang mga pagkukulang kang mga nakaaging taon. Asin para kita makaresponde sa mga kadipisilan na aloy na niyatong namamatayan. Mga problema, priority, problema sa tubig, kuryente, edukasyon, health services, social services. Tabi. I invite you to join me as we reflect on these past 3 months. We have programs, projects, and activities, or what we call PPAs, that has been initiated by the immediate past leadership for 7 months, which we are continuing for full implementation and completion for this year 2025 and onwards. And to add to these PPAs under my administration, we have come up with our key initiatives, which I will be sharing with all of you today as we move on beyond 100 days, looking forward to many opportunities that lie ahead of us for a more genuinely responsive, inclusive, and unified public service geared towards a vibrating, a much more progressive, and a greater Legazpi in the years to come. Po nyato, ang satuyang salud, our healthcare and hospital, prioridad nyato ining sektor taaram ta kung gurano kaimportante ini. Nakakuha kita national funding amounting to 100 million pesos under the MAIF program of the Department of Health. Ini po sa dating MAIF, alagad, data po, ini nagagamit na maray. Medyo maluya ang paggamit kang pondo kang sa tuyang mga Legazpenyon. Natatakot siguro magpa-check up. Pero we need to utilize this program sa anong paagi para maiwasan ta masayang ining pondong ini. Napag-isipan niya to na magkipag-tie up sa paagi ng Memorandum of Agreement sa Legazpi Eye Center sa pamamayo ni Dr. Rolio Milante para sa free eye cataract surgery. Ini po mapuon unyan na November, right after magpirmahan kang sa tuyang MOA ang City Government of Legazpi and Legazpi Eye Center. Natatapo na isipan, natutukan ang free cataract operation sa mga Legazpeños. Kanakaaging eleksyon, sa kuyang pag-ikot sa 70 barangays, dakulon akong nailing na Legazpeñong may problema ang mata. Bago lang po, senior citizen. Pag inapot ko sinda, nanay, tatay, pinabayan mo ang sa imong sarong mata, ngunyan pabubuta na. Ano ang simbag sa kuya? Okay lang tabi, Mayor, igwa pa man ako sarong mata. Nudi, as a registered nurse, aram ta na if it is left untreated, malipat po yan sa ibong asin pwede magkosa, ipagbuta, giduwang mata. Ang sa kuyang masunod na po, nanay, tatay, nataday mo pinaoperahan. Ano ang simbag sa kuya? Because I was never, and I never had
an opportunity. Wala po akong kwarta, Mayor. Bangga-bangga lang. Pero dahil po kita nagtutubod, di baling mapipi, di baling mabungog. Bako lang tabi mabuta dahil daita maiiling ang kagayunan kang siyudad kang Legazpi asin kamundong ini. With this program, we will be giving opportunities sa mga tawong daing-dai, equal opportunity na makailing asin maging maliwanag ang saindang buhay. Kaya ako po, bilog na nagpapasalamat sa Legazpi Eye Center asin sa 17th SP sa programang ini. But this would not be possible kung wala po ang pondong inisyatibo na kinaag sa Legazpi City Hospital kang ako Bicol Party List sa pamamayo ni Congressman Alfredo Pido Garbi. Another program which we have initiated under our administration is the Operation SMILE, free surgical services for individuals with cleft conditions. Kan man nakaaging taon, dahil kita ning konkretong programa sa mga nakagat ki ayam o ikos, na-scratch kang ikos. Alagad sa ngunyan, ongoing na po ang pagtaon niyato nin anti-rabies vaccination sa satuyang Animal Bite Center and Treatment kan satuyang syudad sa City Health Office tabi. First, in Legazpi po, dahil aram ko, as a former barangay captain, asin didang ko ang gabos sa grangay ka mga kapitanes, asin kagawad. Kakulao na problema, ang mga nakakagat, na-scratch kang ikos sa indang barangay, and we are now offering a free anti-rabies. Dati-dati po, sa mga ayam asing ikos lang, pero ngunyan sa tawo na po. But there are a lot of questions kung, Mayor, natatabi ta 30 sa good 50 sana ang tiga-cater ta daily. Dahil tabi, we only have limited fund. Pero, pag na-credit na po ang satuyang Animal Bite Center, gusto sabihin, bako na lang po, social services ka boss, paluwas ang kwarta kang syudad, no di, pwede na po kita magkuha, ibalik sa syudad ng Legazpi sa paagi kang PhilHealth. Once it is already accredited, kaya na po maski gatos na libreng anti-rabies vaccine para sa mga Legazpeños tabi. Kaya maski po sa mga nagkakaragat kang sa indang agum, pwede man po magpabakuna doon. Kidding aside, as of this report, we have already served a total of 2,081 patients. Nakataon na kita ki medical supplies. 2,081 patients po ang satuyang binakunahan na. And we do have 4 doses. Gusto sabihin po, 8,000 na injection na po ang nagibo kang satuyang Animal Bite Center. Palakpakan tabi ang CHO. Thank you so much. Nakatauman po kita ki medical supplies as in mga wheelchair sa mga nangangaipuhan. Ang wheelchair tabi, ang taga-atod ka yan ang sakuyang esposa, almost 700 na po ang samuyang pinanao. Hali po yan sa muyang pamilya tabi. Ano? Ang malnutrition sa satong mga kakian sarong alarming health concern. Ang apod na ngunyan, undernourished children, nakapagtao kita in 1 sack of rice sa mga barangay bilang suporta ko. As in, aram ko tabi,
ang kakulangan. As a former barangay captain, nagtao po ako, tigsararong sakong bagas, hali po giraray sa kuyang pamilya para may pagdali as mapakusog ang programa kang 120 days na feeding program. To compare our records, there has been a reduced number of undernourished children in our city. Let's take a look at the screen which shows from 1.12 in 2024, the number of undernourished children in Legazpi has decreased to 0.93 this year, 2025. Padagos ang pagtaon niyato nin medical na atensyon sa Super Health Center sa Humapon. This was started before July of this year, and we have continued its operation as a significant boost in our efforts to provide healthcare services in the southern part of our city. Sa ngunyan, MWF pa lang po ang pagbukas kan sa tuyang Super Health Center sa Humapon habang tigakumpleto ta ang mga empleyado, asin mga ekipaheng sa 20 request. Pero once na umabot na po yan, asin ma-energize na naman po ngunyan na taon, Monday to Friday na po, asin ang dating lying-in center na yaon po sa Taisan, lilipat na naman po dyan sa Super Health Center sa Humapon. 24/7 kaya na po mag-cater ka mga bados sa southern barangays sa satuyang Padabang Siyudad kan Legazpi. Sa mga bados lang po, no, di, sa mga gusto magpabados, na iba po pwede magduman. Ano? Sa mga bados lang pwede po magduman. 24/7, Monday to Sunday. As a significant boost in our effort to provide healthcare services in the southern part of the city, wherein barangay residents are able to avail of such services within their reach, na-implementar na ang no-balance billing policy sa Legazpi City Hospital. Bako usa na po para sa mga inpatients, kundi pati po sa mga outpatients sa ngunyan, padagos ang satuyang implementasyon asin dakul na pasyente ang natatabangan kang polisiyang ini. Yaon man ang rehabilitation kang Legazpi City Hospital kung saan ongoing ang construction kang triage waiting area as in OPD waiting area. Almost 70% na po ang completion rate as in magagamit na po ini kan sa tuyang mga pasyente baka ngunyan pong katapusan kan taon. Natatapo ini tigtutukan asin ni Kong Pido kang panahon. Dahil nailing ta ang sitwasyon kang kabus na pasyenteng nagahalat sa Legazpi City Hospital, yaon sa luwas. Uran, init, nakatrapal sa naduman sa luwas asin nakatukaw sa monoblock na maski may mimatian na, iuranan pa, pero ngunyan dahil po tigde sa konkretong waiting area kang OPD in triage, at least komportable na po sinda asin mamati aninda suporta kang health services sa tuyang mga padabang Legazpeños. We stand by our mandate to ensure fair and quality access to healthcare services among our people, including those coming from nearby cities and municipalities who puts their trust in our healthcare facilities, and we shall continue to outsource funds in order to augment our local resources para lalong madagdagan ang satuyang mga medisina asin maimprobar ang satuyang hospital equipment nyato. Siring kang CT scanner na piglalauman nyato na maabot sa lalong madaling panahon. Tiglalakaw po yan ni Congressman Alfredo Pido Garbin sa national para magkaigwa na po kita i-CT scan.
Asin, igwa naman po sa to, nag-propose sa rong kumpanya para sa satuyang partnership, PPP partnership, para sa dialysis center tabi. Para direkta sa mga Legaspenyo, asin halos makumpleto ta na ang gabus na pangangaipuhan pag-abot sa health services digdi sa syudad kang Legazpi tabi. We facilitated health assessment and registration to PhilHealth Consulta. We have served a total of 44,049 patients and conducted 51 medical missions. But with all of this, para po sa karaman kigabos, the City Health Office and the Legazpi City Hospital, tama po, purely social service. Pero dapat po igusanta para may mabalik tigdi po sa tuyang syudad. For the longest time, nag-aabuno po ang sa tuyang syudad ki 72 million pesos yearly sa duwang opisinang iyan. Ano ang kay Pontang Gibon? Igusanta para igwa kitang rebate sa PhilHealth, kaya nagdagdag po kita kikadakol na encoders sa Legazpi City Hospital and City Health Hospital para makarebate po kita, as in makaklaim kita sa PhilHealth. Mabawasan ta lamang ang 72 million tang tiga-abuno yearly, as in magamit na pa sa ibang social services para sa tuyang mga padabang Legazpeños. On screen. Human Resource Management. Ang sa tuyang liderato, nagtutubod na kaipuan ang tamang pagriparo sa mga empleyado kan sa tuyang syudad. There's a need to fully support the need of our plantilla employees for learning intervention that will help them perform and continuously improve their duties and responsibilities. As for the recruitment, selection, and placement process, as part of our human resource management, we shall continue to abide by the policies of civil service. Naglangkaw na ang mga wages kan sa tuyang mga job order workers. Asin padagos niya to ining susustinaran sagkod abutunta sa minimum wage tabi. Dahil kita nagtutubot na dapat mag-set kita as good example dahil kita parte kang gobyerno, asin ang pipa utob sa tuya dapat kabus na trabahante minimum wager tabi. Sa ngunyan, nagkaigwang rekomendasyon ang Local Finance Committee para sa standardization ng mga sweldo ng sa tuyang mga contract of service workers in the interest of fairness. Para sa inpo yun magkapira sa tuyang trabahante, empleyado sa syudad, na under sa contract of service, parehas engineer, parehas nurses, parehas midwife, parehas architects, pero iba-iba ang sweldo. So gusto sabihin, once you are under the contract of service, as an engineer, dapat igwa na kitang sarong sweldo to be fair. Kunwari, 20,000 gabos, di 20,000 gabos. Kung 15,000 gabos, 15,000 gabos. Anchored on their qualifications, again, as based on existing applicable laws and rules from the civil service and other related agencies. Base sa pigluwas na direktiba kang Department of Budget and Management, nag-release na kita kan medical allowance para sa mga permanente asin coterminous na empleyado sa kantidad na 7,500 pesos. Dakul na LGUs ang daipa nakakatao kaini, alagad kita tapos na po kang September pa. Aside from providing opportunities for fair compensation, this shows our genuine interest in their well-being beyond their professional role.
infrastructure development leads to both social and economic growth of a community, and we like to transform our city into more productive, livable, and climate-resilient area through infrastructure projects. Alagad, kaipuhan bango na ng tawo ning aksyon, ang gabos na opisina sa City Hall na aloy ng kaipuhan kerehabilitasyon. Dapat na maging presentable, asin mga opisina di gobyerno niyato, asin maging komportable man ang mga empleyado para mas gadado magtrabaho. Sa ngunyan, ongoing na po ang rehabilitation kan sa tuyang treasurer and accounting office, asin masunod ang assessor's office. Si Sir Dar, nailing ko na sa design kang sayang HR office. Garo daw sa opisina ko. Hirig aside, asin pagkatapos po kayan, kasabay man po ang face lifting kang sa tuyang City Hall na pinuunan ni Congressman Alfredo Garbin. Ang sa tuyang City Health Office na dating duwang palapag, magiging tulong palapag na po, asin baba guhunta ang gabos na sistema dyan sa laog, asin sa waiting area po na dating yaon sa luwas na nakatent lang, ilalaog tanaman po para maging komportable lamang sa tuyang mga padabang ligaspenyos na may mimatian. Sa tuyang public market, nagpuon naman po kita mapuuna po kita kang rehabilitation, mapoposting na po, as in mabibiding. Kasabay po dyan ang pag-extend kang roofing. If you're gonna look at the structure of our Legazpi City public market, halipot po sububong kaysa duman sa structure itself. Kaya duman po sa third floor, kadit-dit na uran baha, asin sugabos na nagninegosyo duman na apektaran. Dahil lang po extension kang roofing kasabay dyan, kasabay man po ang repainting, external and internal, rewiring kang mga kuryente, repair kang mga CR, asin rehabilitation kang septic tank na aloy na pong namamarong duman sa Legazpi City public market. Kasabay man po ang pag-tiles kang bilog na wet section, asin next year, pagdagdag kang pondo kang sa tuyang syudad, ita-tiles ta po yan poon first floor sa good sa third floor para ang sa tuyang parabakal mas maging komportable tabi. Orgulyo ko na ibarita sa Indo ang mga baguhon na disenyo na 8-meter high post solar street lights. With built-in wiper sa mga tinampo kan sa tuyang syudad na may ibang konektado na tinampo sa munisipyo Nindaraga. Ini po na pangyari sa suporta kang Ako Bicol Party List. Sa Bugtong hanggang Pawa, Legazpi Road section, igwaning 120 na pidaso kung saan 110 na po ang naikabit, asin padagos ang installation. In Estanza, Tutula-Tula, Legazpi Road section, a total of 108 pieces are to be installed where 98 are already in place with panels and installation is still ongoing. In Highland to Gabawan Road section, 45 pieces are completely installed with panels. Ang road section na hali sa Bugtong Pasiring sa Wildlife, igwang inilaag na 25 pidaso kung saan 21 na po ang nailaag kasabay ang mga panels. Sa Malangka Road, Legazpi City, igwang ilalaag na 90 pidaso. As of this report, 50 pidaso na po ang na-installed with panels and installation is still ongoing. Sa Guyam Road, Legazpi City, igwaning ilalaag na 22 na pidaso for installation.
141 pieces ang ikakabit man po sa Ginipahan Road, Legazpi City. 98 panels are already installed and still ongoing. In Puro to Camellia Road, Legazpi City, there are 60 pieces to be put up and 26 are already in place and installation is still ongoing. From Puro to Taisan, to Tiko-Tiko, to Tumapon, to Mariawa Road, Legazpi City, 313 pieces will be put up. 276 pieces are already installed and installation is ongoing. And in Kalya Siping, 7 pieces will be installed. All in all, there will be 931 pieces of new design 8-meter high post solar street lights with built-in wipers in the identified areas of Legazpi City needing illumination. At this point, I invite you to take a quick look at our other accomplishment as regards infrastructure development as enumerated on our screen. L3C. May namambatian po ba kumuha niya na hapon? Malipot? Tama po. Talagang iningwata na mapalipot ang LC3 para mas matawan, asin mainganyar ang mga mas takulang national conventions digdi sa satuyang padabang syudad ng Legazpi. Para mas maging komportable man po ang gabos na satuyang mga bisita. Kasabay man po, bako lang L3C ang satuyang tinutukan na ma-repaint, ma-repair, ma-rehab, kasabay man po ang ICR na still ongoing asin sa rao man po na maliputo na ngunyan. My administration strongly believes in the essence of inclusivity. Programs involving all sectors, daing sektor na dapat mawalat, pasiring sa dalan kang padagos na progreso kan sa tuyang syudad. Gabos ka iba, gabos ka intra, gabos may boses, asin gabos tigdadangog. I hereby declare that the City Government of Legazpi shall adhere to the Safe Spaces Act, advocating respect, equality, and inclusive governance, at the same time promoting mental health awareness and gender sensitivity to manifest our sincere intentions. For starters, we partner with PEP Center Integrated School for Neurodivergent Youth. Employment transition, autism, ADHD, and intellectual disability. Sarap po sa saindang estudyante, tatanggapon ta po sa syudad kang Legazpi, mapun po siya sa Peso Office sa pamamayo ni Tito Dad Serañeses Tabi. Asin, sa ngunyan, matauban po kita ki 3,000 pesos bilang a one-time payment na financial assistance sa mga magurang na igwanin clinically diagnosed
mental health conditions, and autism, Down syndrome, and cerebral palsy. Tigtatapos lang po ang lista, as in, if they are really eligible and qualified, most probably this end of the month or first week of December, ma-payout na po kita. Kasabay man po digdi ang satuyang pagkaag nagkipondo for a long-term project and program para sa tuyang mga children with special needs. Diyan po sa satuyang Bicol Hair Building sa first floor, tigka gananta po yan kipondo for 2026 para maging facility for our children with special needs, libreng therapy, as in libreng developmental pedia assessment para sa satuyang mga aki o legaspenyos na day po kaya magtindog sa indang sadiring bitis. At least sa paagi kang programang ini matawan sinda kitsansa na kaya nindang atamanon ang sa indang sadiri. Social services ang sunod niya to natutukaron na key initiative by providing social services. The well-being of every Legaspeño is prioritized and valued from the youngest of our residents to the eldest, especially that of the most vulnerable and the disadvantaged for the past 100 days. We have worked to lend a helping hand to our underprivileged children, youth, families, and communities. Iba-ibang mga beneficiaries ang natauwang ning tabang sa paagi kang sa tuyang mga social services programs. Natauwan tanin mga pagkaon, mga life skills, and leadership trainings ining mga kakian na parte kaining mga programang ini. Nagkaigwamanin reassessment para sa accreditation from the Early Childhood Care and Development Council. Siyam na private early learning centers ang natauwan nin certificate to operate, and we extended help to economically and socially disadvantaged individuals and communities in the resettlement sites in Bangkerohan and Taysan. Bilang parte kan dedikasyon kang sa tuyang lokal na gobyerno, nagibuhan na arani as in accessible ang civil registration. The civil registration caravan or mobile registration is in full force, having already enlisted 256 participants from the months of July to September and is still scheduled to make rounds in several secondary schools in Legazpi. Sa mga day po nakakaaram, kanakaaging tulong simana, anom na Legaspeño dahil sa kaigusan asintabang kan sa tuyang OCCR, natauanan i-birth certificate. Sa kaluyan na panahon, pira po ang sa indang edad. Saro nag-iedad ki 82, 82 years old. Day po siya nakamati ki maski anong programa digdi sa syudad ng Legazpi dahil wala siyang birth certificate. Kaya po ako nagpapasalamat sa kaigusan kang OCCR as in natawan siya kitsansa, as in patunay na siya nabuhay sa mundo ini dahil igwa siyang birth certificate as in mamatian niya lamang ang mga programa kang lokal na gobyerno as in kang national government tabi. Takasalang bayan, which I preside every now and then, proves as a testament of faith and devotion, and it also manifests how much we value the essence of love and commitment among our families. Buong July hanggang October, kaining taon, the city government has also extended medical, financial, and burial to beneficiaries. As in, base sa report,
security, for S. Base sa report ng Legazpi City Police Station, padagos na nag-improbar ang peace and order situation sa satuyang syudad. This is evidenced by 19% reduction in overall crime incidents. Both index and non-index crimes showed consistent declines with corresponding gains in crime solution efficiency, and a 2% drop in the average monthly crime rate. And this is a result of the intensified police visibility, wherein the number of our policemen has increased from 235 to 313 who have been deployed in our city. Salamat, Legazpi PNP, sa pamamayo ni Colonel Domingo Tapel. A total of 3,438 elderly senior citizens were also given their monthly social pension of 1,500 pesos payout for their daily needs and medical sustenance. For the longest time, we do have 3,438 na social pensioners, beneficiaries hali sa siyudad kang Legazpi. And nakaugalian, and sa para po sa Karaman kang Gabos, we do have 24,000 senior citizen, as in 3,438 lang po ang nakakamati kang sa tuyang social pension. As in nakaugalian, as a senior citizen, kung ako senior citizen, gusto ko magpalista, sa rong lugar, sa rong barangay, dapat aalaton ta pa, so day taman tigahagad, may magadan na senior citizen, as in sa salidahan ta. And for the longest time po, day kita nagdagdag kay social pensioner beneficiaries digdi sa tuyang syudad. Pero dahil po duman, bago maghali sa tuyang former mayor na Congressman Pido Garbin, so dating renta kang SM na 300,000, ngunyan po magiging 1.5 million pesos na dumunta kukuhaon ang dagdag na pondo para sa tuyang mga social pensioners. Pira, 10 per barangay, as in, we do have 70 barangays, that's additional 700 beneficiaries, social pensioners digdi sa siyudad kang Legazpi. And soon, our senior citizens will be receiving their pensions via GCash in partnership with Globe. Nata. Dahil kung papansin nunta, quarterly ang sa indang payout, as in ang nakukuha po ninda is only 1,500 pesos. Kung hali ka sa Southern Barangay, hali ka sa Northern Barangay, makonsumo ka kay 300 pesos balikan. Gusto sabihon, pagbalik mo sa imong barangay, 1,200 na sana ang sa imong nakuha. Sa pag-agi, kang pag-convert, kang payout through GCash, 30 pesos na lang po ang mababawas sa inda. As in, kung diretso sa bangko, ang sa indang pag-withdraw, wala pong bawas yan sa indang matatanggap sa 1,500 pesos. Saro po ini sa innovation niyato para dahil na magpila ang satuyang mga padabang senior citizen. Sa pagselebrar kang 2025 National Celebration of Elderly Filipino Week, nagtao kita kang grocery items, as in bagas, bilang pag-apresyar sa satuyang sa indang mga boses sa satuyang komunidad. Duwang centenarian na si Lola Andrea Agarin, na taga Barangay Buyuan, as in si Lola Rosa Baliktar kan Barangay Padang, ang nakaresibi ng cash incentive na 100,000 pesos hali sa National Commission of Senior Citizen. The youth of Legazpi serves as catalyst
of change and beacons of hope for this city. Sa lindong kang sa indong liderato, pinakusog niya to ang grupo. Asin, kumpul kan sa tuyang mga kahubenesan, kasabay na ang reactivation of the Local Youth Development Council, including the formulation of the 3-year Local Youth Development Plan. Nag-establisir man kita nin mga partnership, representation, and collaboration with the National Youth Commission kang nakaaging bulan, hali digdi si Sir Jeff Ortega kang Youth Commission, asin siya nagpromisar sa tuya na as long as magtao o magpresentar kita kidaga, mapatugdok siya, asin siya po mismo ang mahagad gipondo sa national, papapondohan niya para magkaigwa ki LYDC office digdi sa tuyang syudad. Asin iba pa na mga organizations and institution to enhance strategies and jointly implement youth-related programs and advocacy campaigns. Gariman High School, ano? Parte. Kadakol na mga talentadong atleta gikan sa mga barangay kan sa tuyang syudad na dayon natatawan min maray asin dakulang oportunidad para makapag-ensayo ning tultol, asin padagos na mag-improbar sa saindang kakayahan para makapagkumpetensya, asin mag-representar kan Legazpi sa national, pati na sa international sports events. To strengthen grassroots sports development, enhance skill and discipline, promote values of teamwork and sportsmanship, and foster a healthy and active lifestyle to the youth. The city has conducted a free volleyball clinic and football clinic in the southern barangays and other parts of Legazpi, and the local government has also provided training venues for the Batang Pinoy 2025 athletes playing badminton, karate-do, pencaksilat, as well as table tennis athletes, for them to have accessible and conductive training facilities and a proper training environment. Basic services. To utilize the allocation worth 200 million pesos for the rehabilitation of Aleco in the improvement of primarily target Barangay EM's Barrio to Barangay Bangkirohan, Barangay Bitano to Old Albay District, Barangay Bugtong to Barangay Pinitayan Indaraga, Barangay Gogon to Barangay Bonot, Barangay Bonot to Barangay Rawis, and the stretch from IBP Road to Imelda Roses Avenue. We continue to support the line enhancement of Bangkirohan, 10 MBA substation, and 9 areas in our city. One of the pressing concerns of barangay is electrification. Their clamor is for BAPA and to be converted to individual meter. As known to many barangays, we do have Barangay Mabinit, Barangay Lamba, Barangay Puro, Barangay Humapon, Barangay San Francisco, Barangay Kagbakong, Barangay Bariis, na haloy na panahon na problema kan sa indang BAPA. Nata, as a group, you will pay as a group. Asin kung may pasaway, daing pangbayad, kabus kamo, o bilog na purok or barangay, mapuputulan. Sa kuyang pagdangog sa mga boses, kan sa kuyang pag-iribang barangay captain, bago kita naging ama kang syudad, dangog ko, asin matik ko ang saindang problema sa BAPA. Ngunyan na taon, mapuon na po kita mag-convert, mapuon kita sa northern barangay, pasiring digdi sa southern barangay. And for this year, we have already allocated budget, full conversion of Barangay Mabinit para magkaigwa na sindang individual meter, asin magkaigwang oportunidad, day maapektaran ang gabos na households.
Kung abo magbayad, mapuputulan. So nagbabayad kitama, dai mapuputulan. Yan po, oportunidad sa gabos ng mga Legaspeños digdi sa siyudad kang Legazpi. Saro pa ang innovation niya to sa satuyang siyudad, iyo ang underground mainline wiring kang satuyang mga telcos. We already started the clearing and changing of posts. Kaakibat kaini ang aksyon niya to sa mga spaghetti wires na aloy ng daitig titauanan, natatauan in solusyon. Kaya nagpauna po kita na mag-clear kaini. At the same time, kinaulay na po ang Aleco, kanakagi, kasabay po ang Converge, PLDT, Globe, and PLDT Globe, Converge, garo igwa pa saro. Yan nalingawan ako. Sa muyang pag-urulay, the good thing is, ang gabos na telco tabi sa mainline, nagrerenta po yan sa Aleco. Pero the good thing is, the Converge, igwa na po sindang facility para sa underground wiring na yan. Sa inpong banda, hali po sa boundary kang Daraga, as in Legazpi dyan sa may Biyo, pasiring sa Lapu-Lapu, pasiring duman sa may turnaround, dyan po sa may BPI, going right, ma-left pasiring sa Gold Street, diretso sa Bunot, bago Magyawa River, going left tabi. Pasiring Giraray sa boundary kang Legazpi, and Daraga sa may bandang Tagas. Igwa po sindang underground facility kang sa indang fiber. So we are going to push all the telcos company na ilaag na po duman sa pasilidad kang Converge para maklearing asin mabawasan ang load, asin gabat. Duman sa tuyang mga poste kang Aleco, asin maiwasan na kada may bagyo o makusog na paros na tutumba, asin mabawasan ang load kang gabat duman sa mga posting ito. And aram taman po, nahaloy ng eyesore yan ng mga telco wires na yan. Kasi for the longest time, nakatuudan na pag may route na wire, dahil man po tigahali, tigpapatungan sana. Pero with this movement, malilinigan na, maaali ng eyesore na yan, asin maiwasan ang pagtumba or paglin ka mga mainline posts of Aleco, digdi sa satuyang padabang syudad kan Legazpi. We will be imposing sa mga telco company na dapat gamiton utong underground facility can Converge with the right price. With the right price, tabi. Before I took oath, I took my oath as your local chief executive. There was already the proposed expansion and improvement of the water supply system in Legazpi City, amounting to 365 million pesos, project initiated by a Bicol party list, siyempre, Congressman Alfredo Pido Garpin, which came from the national government. At present, the city government of Legazpi continues to join the efforts for improvement and expansion of the LCWD services. And with this, so 5 water reservoir, 2 duman sa Guyam, asin 3 duman sa Taisan, matutubigan ta sa paagi kang programang same proyektong ini. No di dumampo sa pinakadulong barangay kang sa tuyang padabang syudad, hali sa Buena Vista, pasiring sa San Francisco, kagbakong Bariis, asin Bangkirohan, igwa na po duman na facility na pinuunan para mapatubigan iyan ng mga barangay sa Southern Barangay. Kaya next year, napundo lang po yan, national government funded po yan. Pero for next year, pupunduhan po yan para masanga-sangatan naman ang tubig
hali sa Barangay Buenavista, pasiring sa Kagbakong, pasiring sa Bariis, pasiring sa Bangkiruhan, para gabos nagsasabatan ang linya kitubing asid gabos patawan ki oportunidad na kaigwang access sa malinig na tubig digdi sa tuyang syudad. Addressing long-standing issues on water supply and distribution, a crucial step towards modernizing water supply system, making it more accessible to clean and safe water, and paving the way to reliable and sustainable water supply in the years to come. This rehabilitation project is expected to restore pipelines and pumping facilities to ensure improvement water access in underserved communities, with strong focus on Barangay Taysan, Lamba, and Humapon. This includes the construction of 2 units of ground tank near the transmitter tower of 97.1 OKFM radio station. Salamat sa tuyang partner Perme, sa tuyang katuwang. Siyempre, LCWD headed by our GM Rico Salazar. Good afternoon, GM. And in terms of administering the operation and maintenance of internet and networks, to city offices, we provided technical support maintenance and bago nyatong programa sa lindong kan sa tuyang administrasyon. Iyo ang Project Click. Turnover of ICT equipment to students, as in ang digital innovation for seniors. We have given school bags and school supplies numbering 21,000 to public school children as our way of giving assistance to them as they started school year 2025 to 2026. Weaponizing them because we do know that the best weapon to fight poverty is through education, as in ang satuyang padagos na pagsuporta sa edukasyon, lalo na sa mga kakian. Yan po ang satuyang saro sa pinaka-prioridad na programa as in proyekto sa siyudad Canligaspo. 175 classrooms ang napuunan na may tugdok bago pa ako magtukaw. Sa ngunyan, ongoing ang construction, tangani matapos na ini. Sa lalong madaling panahon, ini ang suporta niyato sa edukasyon kan sa tuyang mga kakian, as in day kita mapundo, maghagad kitabang sa national government para mapunduan pa ang gabos na pangangaipo digdi sa satuyang syudad ng mga classrooms. Ang sabi ni Sir Despi, we do still need almost 7,000 classrooms, pero sa ngunya nadagdagan na kita ki 175, and it's a good start. Kaya ako po kakulang pasasalamat sa inisyatibo kang ako Bicol Party List Congressman Alfredo Pido Garbin. Kakatapos lang po ang undas, and we visited our family, relatives, and friends who have already passed into the next life. And next year, for those pets are gone and will have gone, you will be visiting them in our new cemetery for pets, which is called Memorial Tree for Your Pet Cemetery, and the groundbreaking ceremony is scheduled this coming November 2025. The 1,000 head layer poultry farm grant from the Department of Agriculture is a major step toward reducing hunger and poverty in our city. Through this project, we will ensure a steady supply of fresh and nutritious eggs that will directly support our most vulnerable sectors, including the indigent families, persons with disabilities, or
differently abled, malnourished, undernourished children, and patients enrolled in the TB DOTS program. Sa kadipisilan kang pagkabuhay sa ngunyan, kaipuhan ang tabang kang gobyerno, lalo na ka mga kasaradayan na magmamaliugot, na masugpunan ang rualdaw nindang pangangaipuan. This is the essence of the Sustainable Livelihood Program, which is the result of the joint efforts of Ako Bicol Party List and the City Government of Legazpi to provide people with livelihood options that would help them cope with or recover from financial stress and enable them to be empowered to make a living and secure the necessities of life. Payout was done last August and October of this year with a total of 573 beneficiaries. And just recently, we launched the night market in the long stretch of road leading to Barangay Puro, almost at the end of Legazpi Boulevard. Hindi po ang satuyang paagi para maisaayos ang espasyo, kada partinda ansin mabisay ang lugar para sa konbinyente kan mga parabakal. We provided better location for our night market vendors and greater livelihood opportunities for them. At present, there are almost 200 stalls with a total income of more than 200,000 naglalawag po yan sa City Government of Legazpi. Giving them opportunity as the micro businesses owners, nakulang tabang po yan sa inda, napakusugon ang sa indang negosyo, despite sa debt. And we do all know, nagabos na negosyo nagpupunta sa debt. And if it is always helped by the government, aramtang kayang-kaya po ninda yan, as in mas mapapadali ang pagpadakula kang sa indang negosyo. Our site inspection and consultation in our public markets led to the ongoing repairs and rehabilitation. Kaya po ang tampakarayon ang satuyang saudan, bako lang po ang Legazpi City Public Market. Kasabi man po ang pag-rehabilitate kang satuyang Albay Market. And for next year, aloy na problema kang Albay Public Market ang sa indang septic tank, kakaganantayan po. Pero sa kunya na taon, ma-repair mo na kita, as in ma-repaint kang exterior and interior part, as in mapakaray kang mga canopy, para lamang ang satuyang mga bisita, as in ang satuyang turismo, as in para bakal, mainganyar, magbakal sa satuyang duwang public market na nag-generate ng pinakadakulang income sa satuyang padabang syudad. We support cooperatives to promote their growth, to enable them to help us implement our government programs and achieve national development goals for social justice, poverty alleviation, and sustainable development. We have strategic efforts and policies in investment promotions with the intent to attract, retain, and expand domestic and even foreign private investment to achieve national economic and social development objectives. Our Legazpi City Creative and Innovation Hub was awarded 1 million peso worth of ICT equipment granted by the Department of Science and Technology and has been included in the top 5 finalist component category first class component cities category level 2 for the most business-friendly LGU awards. Ang kaakibat kang most business-friendly sa tabang kang 17th SP, ma-amendar po kita kang revenue code. Possible this end of the year,
or first quarter of next year para sa para po mababaan ang business tax asin mag-inganyar kimas dakol na negosyante digdi sa satuyang panabang syudad. Our commitment to create a competitive, inclusive and business-friendly environment for our business community towards a strong local economy that will open many rewarding opportunities for our people. Alongside this commitment is our effort to promote smoke-free Legazpi among our business establishment to encourage practice of healthy living in their surroundings. Padagos kita sa satuyang misyon sa lado ning job creation as in pagbukas ni mga employment opportunities para sa mga taga-Legazpi, pati na sa mga job seekers na hali sa maglain-lain na munisipyo, syudad as in probinsya na arani sa satuyang lugar. It cannot be denied that our various job fairs have mobilized resources, generated investment, and contributed to our local economy, at the same time promoting fullest participation in the economic and social development of our people. As a significant component of our intent to provide services to our people in response to their housing needs, we have been finding ways to provide them with assistance through socialized housing, land acquisition, and financial aid to ensure their access to safe, affordable, adequate, and decent housing, especially for low-income and homeless individuals and families and first-time homeowners. Our aim is to prevent homelessness and create sustainable communities. Ang satuyang 4PH sa Barangay Humapon, located in Barangay Humapon, our PPP project, bubuksan ng first phase of the building with a total unit of 120 po ang maukupar kaiyan. Para sa mga tawong sa tuyang prioridad, as in mga first-time homeowners digdi sa siyudad ng Legazpi, as long as they are qualified. Sabi. The second to the last key initiative of my administration is agriculture and assistance to barangays, as well as arts, culture, and tourism. Inuton ko po ang agrikultura. This is a driving force towards economic growth by creating local earnings in our community and paving the way for social development, manifested through improved nutrition and overall food security. In pursuit of sustainable and profitable farming and fishing communities, for a food secure and productive Legazpi, we have provided our farmers and fishermen and local entrepreneurs with assistance and access to resources in the production, processing, and marketing of agricultural and aquacultural and marine products. Yan po ang nailing nindo sa satuyang lead wall. Yan po ang kadakol na programa asing proyekto, asing aktibidades kan satuyang lokal na gobyerno para sa tuyang mga parauma, asing mga parasira, including our local entrepreneurs for agricultural products kan nakaaging bulan. Nagtauban po kita ki mga farm machineries sa magkapirang kooperatiba nangunyan sa indang tigagamit para mas mapadali asin mapakusog ang sa indang pag-ani sa mga maabot na panahon. Maduman po kita sa tuyang mga barangay.
Natapos pa sana ang 16th General Assembly kan Liga ng mga Barangay sa pamamayo kan sa indong presidente, Kap Milabal, ang sa indong Vice President, Councilor Attorney Amorex, asin sa kabos ng mga board, asin miyembros ng Liga ng Barangay. Aramta na ang barangay, ang smallest political unit kang sa tuyang komunidad. Alagad dakulon ang sa indong role sa pagplano, asin pag-implementar kan mga polisiya kan sa tuyang gobyerno. As a former barangay captain, aram ko ang kadipisilan, pero ang kaugmahan. And I do always believe that good governance starts in the barangay level. Sa ito po, hali, kaming mga yaon sa City Hall, na ilihadong opisyalis, dai kami kung bako por dahil po sa Indo. Mga barangay officials, palakpakan daw tabi ang sa tuyang sa diri. Nakahanda po ako na magdangob, asin sa Indo, asin magtaoning aksyon sa mga issue, asin pangangaipuan kang sa Indong barangay. Ang hapag program na dating 20,000, for next year, gigibuon tang 30,000 sa tabang kang 17th SP sa pamamayo ni Vice. Ang satuyang augmentation fund na dating 130,000 pesos for next year, gigibuon tapong 200,000 pesos. Asin sa pagtarabangan, katuwang ta ang 17th SP, ngunya na taon, nag-chip in kami kang samuyang mga sahod, inot bing sahod, asin tig-distribute sa 70 barangays na ginamit nindo para sa trimming of trees and declogging kang mga drainages sa Indo. Pero for next year, tigsusulong na kang 17th SP, asin pasado na, approved by all, bako ulang po 8,000 o 12,000 sa big barangay. Kabus pong 70 barangays, tatauanan ki 20,000 pesos para sa declogging and cleaning, desilting, asin trimming of trees. Nakahanda po ako magdangog. Yang gobyerno. And I encourage your participation in the succeeding trainings or seminars that we shall be conducting to further develop your skills for all of you to continuously provide effective and efficient services to our barangay constituents. Arts, culture, and tourism are reflections of the kind of people that we have become and will continue to become in the next years. These are symbols of our uniqueness as a group of people with values and traditions that we showcase in various festivities. Such can be sources of both social and economic growth that can most possibly lead to investment and income. From August 21 to September 6 of this year, the city government of Legazpi successfully conducted the celebration of the Ibalongs Festival 2025, hosting more than 30 different cultural and sports events. Nagdara iturismo. Tourism gross receipts amounted to 47,126,689 pesos, and the tourist arrival had been recorded numbering 194,211 tabi. The city government of Legazpi has bagged the second runner-up for Best Local Event Hosting, given by the Association of Tourism Officers of the Philippines Pearl Awards 2025 for the Bicol Loco Hot Air Balloon Festival 2024 and 2025,
which were conducted with the strong support of a Bicol party list, and also Legazpi has been declared as the 9th safest city to visit in the Philippines by the World Travel Index list. Para sa ultimong letra, kan sa tuyang key initiatives, good governance is reflected by proper management of funds for transparency, responsibility, and accountability. The total national tax allotment, or NTA, for this year is 1,191,003,041 pesos. 20% of which, that is 238,200,608 pesos and 20 centavos, as mandated by Republic Act number 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991, goes to development projects to augment such resources. Outsourcing of funds, especially from the national government, is being employed in order to address the pressing needs of our constituents. As it is, past, present, and future, PPAs has been and shall be funded using this scheme. The highest collection from fees and taxes is that of tax from the businesses, which amounted of 57,638,841.82 cents, followed by the collection on fees and charges, which amounted to 25,361,112.70 cents. The collection on basic real property tax amounted to 9,763,722.70 cents, closely followed by the collection of economic enterprise amounting to 9,121,926.96 cents. The lowest amount collected came from other taxes, which amounted to 5,643,225.47 cents. However, it has also garnered the highest collection rate of 184% among the 5 categories. As the updating of the schedule of market values, all phases under Stage 1 have been completed until valuation testing, and as of September 2025, the finalization of the proposed SMV is ongoing towards its publication and conduct of public consultations. We have also completed the draft of the revised local revenue code, and we shall be submitting it to the 17th Sangguniang Panglungsod for appropriate legislative action. In our gender and development programs and projects, we have conducted talks on addressing gender differences, enhancing gender sensitivity, and integrating mental health. We have participated in the World Day Against Trafficking in Persons in support of raising awareness about the plight of victims and to protect and promote their rights. Sa mga dayman po nakakaaram, this is a program initiated by a Bicol Party List in partnership with DSWD. Sa rong infrastruktura, tulong palapag, yaon sa barangay Stanza, pagpababa mo kay Highlands on the right side. Ano po ang pangaran kang fasilidad na yan? Haven for Distressed Women and Children. Para sa mga babae, as in aki,
that is physically and mentally abused. Kasabay man po ang Home for the Aged para sa satuyang mga padabang senior citizen na aloy na panahon na napabayan. Warang agom, binayaan ki agom. Warang mga aki, binayaan ka mga aki. Asin sudayin na ninda kaya ang sindang sa diri, igwa na po kitang fasilidad dyan. Almost 90% na po ang completion and hopefully, first quarter by next year, mabuksan na yan or second quarter para gamiton kang sa tuyang mga padabang Ligaspeños asin Albayanos tabi. Kita nagpapasalamat sa dakulang programa asin magayon na programang ini na daradara asin inisyatibo kang DSWD and project initiated by Ako Bicol Party List tabi. Palakpakan ta sita. Sa mga presenteng climate change na namamatayan niya to, pinimiman kita andam sa anuman na natural as in man-made disaster. Our city has always been continuously striving to be proactive and risk-resilient before, during, and after disasters and calamities. And this we have done through conduct of trainings on fire safety in basic incident command system, disaster preparedness, and earthquake evacuation plans. Padagos man ang pangataman ta sa satuyang kapalibutan, pagmantinir kan kalinigan, asin pagkolekta nin mga basura sa bilog na Legazpi City. For environmental awareness, we have conducted coastal cleanups, post-activity cleanup, awareness forum on greenhouse gas inventory and management, and continuous the updating on the carbon-free Legazpi social media platform. The Legazpi City pumping station have been turned over to DPWH for maintenance, operation nata. Dahil po di kaya kang sa tuyang syudad, dahil dilapidated na po, yan na proyektong yan, dahil na po kayang i-repair, dahil na kayang pundohan para rehab. As in, binalikta yan sa national government, national agency na DPWH para pundohan po ninda for repair, for rehabilitation, for maintenance, and for operation. Importantihon po yan na tulong pumping station digdi sa tuyang syudad. As a former barangay captain, ang basihan ko kibaha sa kuyang barangay, warang iba, high tide. Ang kaakibat kang sarong pumping station, bako lang po, to pump out the water. Kundi, pag-rising ang tubig sa dagat, high tide na po, day na po kaya lumuwas kang tubig digdi sa tuyang syudad. Ang nangyari, bultada po pag nag-high tide, bultada ang tubig dagat pasiring sa tuya. Kaya ang basihan ko, duman kipagbaha sa kuyang barangay, high tide. Ano ang kaakibat po kang pumping station na yan? Steel gate. Kaya po, anta po, saraduhon yan na steel gates na yan. Nangunyan po, dilapidated na, dahil na nagsakat, dahil na nagbababa. Pag sinarado ta po yan, ang high tide na imalaog sa syudad ng Legazpi, asin sugabos na excess water, digdi sa tuyang syudad, we are going to pump it out. Kasabay man po ang pagkuaki basura. Igwa po yan. Kung mapapansin po nindo, igwa man po ang kaakibat na machine ang pumping station para kuha po kibasura. So tulo po ang importansya kasarong pumping station, steel gate, pagkuaki basura, as in pag-pump out ki excess water. We have made every effort to establish and implement impactful environmental PPAs, covering the areas of forest management, solid waste management, air quality management, and water management that ensures Legazpi's commitment to promote ecological balance sa laob kitulong bulan. 96 households and establishments have availed our dislodging services. As in, ma-purchase po ang city government kiduwang additional dump truck
and 1 backhoe. So duwang dump truck, susaro po duman, dagdag reinforcement para sa tuyang OCNR, garbage collector, and the other one is nakatagama lang po sa tuyang duwang public market na nagkikrear kikadakol na basura ural daw para i-secure ta ang kalinigan kang sa tuyang duwang establishments na nagdadara ki pinakadakulang paglalaog kibuwis as in income sa tuyang syudad. Mga padaba kong taga-Legazpi, diyan po nagtatapos ang sakuyang report. Manugod sa mga nagibunyato sa laog king tilumbulan, sa sakuyang paninirbihan sa Indogabos, I extend to all of you my profoundest gratitude for being with me and for joining me in paving the way towards unity and inclusivity in all the programs of the city government of Legazpi. But our journey together does not end here. We still have many steps to take and many actions to make. With what was done, let us move all together for what is yet to come. Katuwang ta, ang mga national agencies, syempre, ang sa kuya mga amigo, amiga, mga guwapito, asin magagayon, ng mga membros kang 17th SP, asin ang sa kuyang partner, Vice Mayor Luis Gutierrez, dadarahon ta, asin ipipresentar mi ang what is yet to come digde sa syudad kang Legazpi. Let us move all together. At this point, allow me to present to you our plans for the year 2026. We shall start the renovation of the 2 floors of the City Health Office, and we will add another floor to provide more spaces for our patients and public health workers. Ipapadagos taman niya to ang rehabilitasyon kang Legazpi City Hospital as in pagtao kindagdag the medical and office equipment. Kasabay na po dyan ang trabaho as in pipagalan ni Kong Pido Garbin sa nasyonal na CT scan as in sa tuyang magiging PPP partner para po sa tuyang dialysis center sa Legazpi City Hospital. All this we shall do to improve the healthcare services of the city government of Legazpi. Plano niya to na magkaigwanin functional geriatric clinic para sa tuyang mga senior citizens tanganing mapangatamanan ang sa indang salud para sa padagos sindang makatao ng inspirasyon asin giya sa tuyang komunidad. This is part of our key initiative for inclusivity of all sectors. Ikakag po yan, duman sa baba kang ICR sa luwas. Para po abot, asin madali dulukon kang sa tuyang mga padabang senior citizen. Ipapacheck niya to ining natugdok ng Super Health Center in Rawis para maaraman ta kung ano ang dahilan nata day pa ini nabubuksan for the past 2 years. This will help the residents of northern barangays to have easier access to our healthcare services. Pero sa tuyang pagtarabangan, papakusubunta as in sa madaling panahon bubuksan ng tapo yan na Super Health Center sa Rawis, Tabi. Katuwang ang bilog na konseho asin ang satuyang City Health Office, Tabi. And syempre, ang DOH, ang daing sawang pag-grant nila ki mga gamit para sa mga satuyang super health centers. Kaakibat kan pagpapaali asin pagpaayos ta mga spaghetti wars, iman po ang plano niya to
na ipasunod sa mga bagong subdivisions ang underground mainline wiring. Last time nagduman sa kuya ang Imperial Homes and they are going to extend the subdivision digdi po sa Ridgeview. And I was telling them na niya ko, dapat i-showcase na kasi moving forward, di pwedeng urot-uro na sana ang sala digdi sa tuyong syudad. Mapo na po kita ng underground wiring as in ang ma-showcase po ko yan, Imperial Homes. Underground wiring sa Telco and underground wiring sa Aleco, yan po ang promesa sa tuya kang Imperial Homes para mapunan ta na as in sa mga years to come kabos na aplikante kang subdivision digdi sa tuyang syudad, iyon na po ang sa indang kikibuhon. Haloy nang daing increase sa sweldo kang sa tuyang mga watchman sa eskwelahan, sa tabang in approval kang sa tuyang mga maigos na DepEd members, requested by Sir Despi and Sir Doms, from 200 pesos sa masunod na taon tabi. Tatawan ta si increase from 200 pesos per day, gigibon na niya to na 300 pesos per day. As in, ang mga volunteer teachers na may sweldong 8,000 pesos per month, magiging 9,000 pesos per month na sa indang sweldo sa maabot na taon. Aloy nang pangangaipuan hanggang sa tuyang mga atleta ang fasilidad na ini. And I am very excited with this project because I myself was an athlete and by heart, I am still an athlete. Nakulaw, nakatabangan na matawan ki oportunidad ang sa tuyang mga talentadong atleta. As in, dakul akong pag-iriba ka ito, as also, kapwa varsity players, libreng tuition, nakatapos sa indang pag-eskwela, despite sa kapagalan ng buhay, dahil nag-excel sila sa sport, libre ang sa indang tuition, as in, dapat kabus ng mga matitibay o nag-excel man sa sport, matawan man ki oportunidad. Our first Legazpi Sports Complex Tabi. Ang kakulangan na ini, gusto kong masimbagan. Taaram ko kung guraano kadibisil ang maging sarong atleta, lalo ng warang bilog na suporta. The Legazpi Sports Complex to be constructed in Barangay Mariawa. Palakpan tatabi. Barangay Mariawa, yaon sa puso, asin sentro harani sa Sorsogon, asin harani sa Daraga, asin pwede ta po yan ipagamit sa indang fasilidad na yan. Asin aram ko, adakula ang kaugmahan ni Kap Chope na bubuhay ang sa indang barangay. This facility wherein our athletes can develop and enhance their skill to compete and represent our city in various local, national, and even international competition. On a much deeper level, this will be the avenue where they can avail of opportunities for discipline, self-respect, and sportsmanship that will enable them to become responsible, productive citizens of our city. All of this would not be possible without the help of a Bicol Party List Congressman Alfredo Pidao Garbin. It's a 395 million peso project. Magkakaigwang oval, soccer field sa gitna, baseball field sa gitna, multiple sports complex, swimming pool, basketball, volleyball, tennis court, as requested man kang city planning, kaaga naman daki pickleball, tayo naman da nagsisikat.
This garbage trap prevents odors. At syempre, sa gabos na boundary, this coming 2026, gabos na boundary kang barangay na may creek duman sa indang lugar, kakaganta na i-garbage trap. Nata po, para maaraman ta kung ano ang barangay na responsible sa indang basura. Tama? As in, syempre, dahil ang Satuyang Creek konektado man sa Daraga, ang pinakainot na garbage trap kakagta sa boundary kang Legazpi and Daraga. As in, makikiulay kita kay Mayor Vic Perete na duman sa boundary ito, Daraga man ang makuha dahil basura man hindi ito. Pero with this program, for the longest time, nailing ta ang nababasol sa mga yaon sa udyang barangay. Lalong-lalo na ang barangay oversight. Pero with this project, gabos sa mga responsible na barangay, maiilawan na kung sisay talaga may pinakadakol na mga constituents na nagkrear as in nagtatapok basura sa creeks. Tandaan ta na we should be responsible with this. Bako lang po ini dahil sa tuya, dahil sa years to come, for the next generation, tabi, sindaman ang makikinabang kaini. So mga sira, na pwedeng matigbak dahil sa basurang ini. Ano pa ang sa indang kakaunon pag-abot kang panahon kung papabayan dahil ini. Kaya sa tuyang pagtarabangan, as in pagpapasog, kiprograma, laban, as in kontra sa basura. Sa pagtarabangan kang 70 barangay captains, aram ko, ang sa indang kapasidad, as in aram ko, na kayang-kaya ninda ini. Kibuhon at amanon, as in linigan. Tabi, ano? Yan po, arukan po ikakagta per boundary. As in, kung sisa ang nakakatch ka na basura, so barangay po ang makuha ka yan. Sa per boundary tabi. Garbage trap to all barangays. Ang problema niya to sa kuryente, 10 MVA, Bangkerohan, Imalnod Substation will be constructed, sabi kang Aleco, next year. Tako lang tabang po ini para sa mga taguduman, sa southern barangays, para ma-regulate na ang sa indang fluctuating or low voltage na kuryente. Kang nakaaging tulong aldaw, nagbisita ako duman sa sarong amigo, nailing ko, fluctuating ang sa indang bumbilya, as in maski na sana so electric fan na mapaandar, banggilang daan nag-aandar. Pero with this 10 MVA substation project that was initiated by ako Bicol Party List. Thank you so much. The southern barangays will be given opportunity na magnegosyo, as in magpadakula ka mga negosyo duman, as in oportunidad para sa lambang saro sa mga southern barangays. Palakpakan ta po, ining magayon na programa as in proyektong ini. A new avenue where family and friends Legazpi Causeway. A new avenue where family and friends can gather to rest, relax, and connect with one another. Will be constructed near the Legazpi Market, located in the boulevard. As planned, this is a civic space that is accessible, functional, and inclusive, and resilient, open to one and all. May kasabay po yan na dancing fountain sa gitna with sounds. Every night, mag-perform para sa mga tourism. As part of our efforts to manifest inclusivity in all our programs, which includes religious groups such as our Muslim community in Albay,
we shall be constructing the first halal poultry dressing plant in Bicol region worth 130 million. Specifically, this will be located in Barangay Taisan. This aims to uplift livelihood of independent broiler farmers that meets halal standards and give our Muslim brothers and sisters in the Region 5 and outside the Region 5 the opportunity to practice their religious traditions in food preparations aligned with Islamic faith. Rural daw tigtututukan ini ni Doc Manny Estepona. Thank you, Doc. Nakakuha man po kita min grant worth of 5.6 million pesos hali sa Department of Agriculture para sa swine multiplier breeder farm to be put up in Bangkerohan. This will address the poor quality of breeds raised by hog raiser resulting to low income and productivity. Kung dati-dati, so mga 6-month-old na hog breeders, sa span kang anong nabulang, 90 kilos ang kakaluwasan. Pero with this program and project, in a span of 4 months, kaya na po i-attain ang 90 kilos kada hog tabi. Ano? Kaya palakpakan tayo yan. Takulao na katabangan, as in takulao na dagdag income sa tuyang mga hog raisers. The steps in preparing meat, which includes chilling and butchering, should be complemented by cold storage to maintain quality and facilitate distribution. With this intent, and with the generous assistance of 90 million pesos from the Philippine Rural Development Project, we plan to transfer our slaughterhouse and provide this with the necessary equipment to discharge better and improve public service. In support to ensuring this project, kagagta po yan, nag-ulay kami ni Doc Manny. Possible po sa Barangay Taisan or mas mahanap pa po kita mas strategic na location. In support to ensuring a 5-minute response time to incidents come PNP and 8-minute response by the BFP, we shall be putting a 40-footer trailer vans will be located in the northern barangays and southern barangays. Integrated po yan. So 20 foot para sa PNP and so 20 foot na kabanga para sa BFP para mahabol ta po so quick response kang BFP and PNP. Para mas mapakusog naman ang uniformed men visibility in partnership kang PNP and BFP tabi. Possible, ikaagta po yan sa Barangay San Francisco sa Southern Barangay and digdi po sa Northern Barangay, posible pong ikaagta sa Buyuan or Bigaa tabi. Para mas accessible, as in mas mailing po ang police visibility and BFP visibility para in case may krimen or in case may sulo, mas aranin na po ang kaipuwantang tulukon. And next year, we shall be putting up the meeting and incentive conference for education, sports, building, or MICES in Humapon. Tigpupunan na po yan. Under construction na. This is in support to the social services of our city government and will be a venue for events, trainings, and gatherings, generating both employment and income for the city of Legazpi.
Ginibot na po ini last year, maugma asin maliwanag sa satuyang kapalibutan. Ngunyan na taon, gibuon po nyato giraray, the Christmas spirit must not only be felt, but also be seen in the surrounding areas of our city. Mapoon na po magtakod, posible next week, as in, mapoon naman po magpailaw, posible 2 weeks from now. Para maging mailaw, as in mabuhay, as in the spirit of Christmas and New Year lives on, lalong-lalo na sa tuyang mga kakian. Our City Hall has been undergoing repairs and rehabilitations even before I took oath as the city mayor, and it is still ongoing for the first 100 days of my administration. Civil works will be completed at the end of this year. Bidding for the perspective of the City Hall building is now underway. We shall continue with the rehabilitation next year and onwards, and until we have fully completed the repairs, in order to give City Hall a new look that can truly represent the image of the city government of Legazpi. That is decent and clean in the most professional way. Padagos man po ang satuyang pakikipag-ulay, kasuhapon kasabay ang Traffic Management Council dahil po sa congested na areas digdi sa tuyang syudad. Kadakol po kitang ipapautob pupuunan sa 3rd week ng Nobyembre para sa mga no left turn, mga right turn lang kita gabos, as in mga one-side parking digdi sa satuyang syudad. Papautubon ta po yan, ngunyan na November, as in mapailing po kami kang guidelines kung saan po ang mga no left turn, no right turn na mga agihan, as in one-side parking na mga agihan. Kasabay man po digdi ang tigahalatang tulay duman sa Rawis para ma-decongest na ang traffic. As in, papaagihan po duman sa Pawa, as in matapos naman ang tulay duman sa Bugtong. Pero kung gabus po ini, matapos na, as in medyo may katrafikan pa, sa tuya man pong tigpaplanuhan na mag-igwang overpass duman sa Rawi sa ampang kang UST, as in regional offices. Kasi aram ta na ang saro sa nagkukoski traffic duman sa bandang parte kang Rawis are the workers from the regional offices na nagkukross, as in pipapundo para lang makaagi. Pero with the program or project na overpass, sa taas na lang po maagi, as in dire-diretso lang po ang pag-agi kang mga auto. Pigpaplanuhan taman po, as in pigadalan, ang facility for clinically diagnosed with mental health condition. Dahil sa kapagalan, as in bako accessible para sa mga Legazpeños na magpasiring pa sa Kadlan, sa Pili, sa Kamsur, para sa na magpabulong. Dapat iranita na ang mga pasilidad digdi sa satuyang syudad. Bako lang po yan, pasilidad na yan, kaya i-cater ang mga Legazpeños, nudi. Pwede man po yan mag-create additional income generating na facility cause kaya tanang i-cater. Bako lang po ang Legazpeño, kasabay po ang Albayanos, mas arin sa tuya, Sorsogon, Masbate, and even Catanduanes, tabi. Digdi po minatapos ang paglatag ko sa Indo kang mga aspirasyon nyato sa masanling taon asin sa mga maabot na panahon. Bilang sa Indong servidor, maabot ko na maiangat ang satong syudad kasabay ang lambang saro sa Indo sa pedestal nin padagos na progreso bunga kan sa tuyang pagkasararo asin pagiging inklusibo.
bit-bit ko ang mga eksperyensya kan ako naging kapitan sa Cabangan West. Asin ang pagpabidbid sa kuya, kaito pati na kan barangay Nyamo bilang awardee kang SG-LG for barangay. Seal of Good Local Governance sa barangay level. Kami lang ang barangay na nakuha ang 6 criteria. As in, bit-bit ko po yan digdi sa syudad kang Legazpi. Kaya sa tuyang padagos sa pagpapautob kang good governance sa tabang kang Lambang Saro kasabay ang 17th SP as in gabos na mga offices as in departamento. Inspirasyon ko as in agad ko ang suporta nindo gabos. Ang mga barangay officials kan 70 barangays as in ang gabos na sektor kan sa tuyang komunidad. Lalong-lalo na ang 17th sanggunian panglunsod sa pamamayo kan sa kuyang partner Vice Mayor Luis Gutierrez. Kaiba ang sa tuyang maigos na mga konsehal, I also invite all department heads and employees of the city government of Legazpi to continue following the path of seal of good local governance by providing excellent public service to our people. As reward, may PBB na ang mga empleyado ng city government of Legazpi. Asing, congratulations to all of us from DILG. Hakot Awards kita bilang overall high-performing LGU. As in, sa tuyang papadagos, as in, Papa Kusugon. Sa kuyang pagtukaw as a city mayor for the past 3 months, ako nangugma. Namatiyan ko na ining grupong ini, as I've imagined, including all the department heads, including the councilors, aloy ko na magbidbid, mga amigo, amiga. Kasabay ang mga regional offices, nagiging sarong pamilya. Nagkakasarabutan, as in, saro ang samuyang goal. We do have this shared commitment, shared leadership, and shared responsibility. As the city mayor, I always try to prove. Sabi ko nga ni, on my first day, kan sa tuyong flag ceremony, sinabi ko, maburo ko lang kita dahil niya ako, nakul kitang kay Buwan. Habulon, asin kita, as aki, medyo makaskas pa kita sa mga iro. Boy, very cooperative ang kabos. Asin sabi ko, nagiging sarong pamilya. Kung nagpapasalamat sa gabos sa tabang, ang Lambang Saro, gabos po ining tigpunan ta, dai magiging posible kung wara ang sa indong tabang. Kaya please, palakpakan ta po ang satuyang sa diri. Sa kooperasyon, sa pagiging sarong pamilya. Ang satuyang goal, warang iba, mapakaray ang siyudad ng Legazpi, asin mapakaray ang estado kasatuyang mga padabang Legazpeños. Asahan nindo, as the city mayor, dahil lang kita magiging ama kang siyudad, asahan nindo magiging nindo akong amigo, asin kapamilya sa mga maabot na panahon. Sabi kang iba, mayor, bukas na bukas ka ngayon sa tao, asin madali ka dulukon. Asin yan po ang sakuyang prinomesa kang eleksyon. Asin yan po ang sakuyang gigibuhon. And as promised, dakol sakuyang nagtaram, Mayor, di ka magbago. Sa paagi kang ako as being the mayor, reachable po kita sa mga tao, asin open kita. Di po kita mabago, pero sabay-sabay po kitang matarabangan para baguhon ang city government of Legazpi.
And all together, may we move forward with positivity, resolute and determined to stand strong amid challenges brought about by the call of the times, solidifying our bond as one people and one city. Padagos ang pagdalagan, tapasiring sa bagong Legazpi. Asin pagburusdot, day paglingawan, to Ismail always. Salamat po, asin maray na hapon sa indo. So, iyan po mga tugang ang kabilugan ka naging ulat sa bayan ni Alcalde Hisham Ismail, mga akomplishmento na ipiglatag niya kung kan saan magusumir sa pwesto bilang alkalde kan syudad kan Legazpi. Kasabay man po dyan, nadangog ta na magiging mga proyekto, mga plano kan alkalde sa mga masunod pang mga aldaw bilang pagpapadagos naman bilang alkalde kan syudad, bilang ama kan syudad. Asin sa ngunyan, mga tugang, balik na duman sa normal itong kukondukta nga sesyon regular kang 17 sangguni ang panglungsod kan Legazpi. Eno tang nadangog ko subago itong accomplishment man ni Vice Alcalde Luis Gutierrez bilang pamayuman po kan 17 sangguni ang panglungsod kan Legazpi. Sinundan iyan ka naging accomplishment man kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa pangyayat ni Alcalde Hisham Ismail. Susundan po iyan kan prayer before the adjournment sa agigibuman itatauman ni Liga ng mga Barangay of Legazpi, Vice President Amor Rex Ranieses. So yan po mga tugang ang coverage sa bilugan sa nagibong o nangyaring ulat sa bayan, the first 100 days ni Alcalde Hisham Ismail. Live digdi sa Legazpi City Convention Center. Ini po si Angel Mustaza, DCGB News. Thank you so much, Angel, and salamat man po kan sa inyong pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Ang baretang ini hatod sa Indokan Lemex.